Kansina imaynalla kashankichik tukuyniykichispa hatun napaykuy kachun. Kay kutipiqa adjetivos demostrativos nisqamanta parlarikusunchik. Qallarina. Antes de dar inicio a nuestra clase, te invito a que te suscribas a este canal para que sigas aprendiendo más el idioma quechua. Y no olvides activar la campanita y regalarnos un like. Ama sahra kaichu, kaimangañiti kurillay. Los adjetivos demostrativos. Los adjetivos demostrativos en el idioma español son aquellos que acompañan al sustantivo, que serían este, ese, aquel, según la lejanía del hablante. En quechua tenemos kai, chay, hakay, kai, chay, hakay. Rispallapuni, nisungman, nisungman. Ejemplo, kai, kayqa ika, kayqa ika, kayqa wasi, kayqa wasi. Kayqa alqo, kayqa alqo. Kayqa quilla, kayqa quilla. Chay, chay. Chayqa inti, chayqa inti. Chayqa qillqana, chayqa qillqana. Chayqa phuyu, chayqa phuyu, chayqa phuyu. Chayqa sach'a, chayqa sach'a. Rispallapuni, hakay, hakay. Nisungman, hakayqa michi, hakayqa michi. Hakayqa usha, hakayqa usha. Hakayqa nina, hakayqa nina. Hakayqa p'anqa, hakayqa p'anqa. Parlapanakitu, parlapanakitu. Imataq kay, imataq kay. Chayqa manka, chayqa manka. Imataq chay, imataq chay. Chayqa runtu, chayqa runtu. Imataq haqay, imataq haqay. Haqayqa rumi, haqayqa rumi. Kayllakaman yachakuy kashan asqamallam. Si te gusta este tipo de material, te invito a que te suscribas a este canal para que sigas recibiendo más contenido de este tipo.